Doming, mabali namin. Makaiso makadagita istoryayo, chairman, ay kagawad. Apay, ni Doming lang ti makatagtagainap kadagiti nakaskas daw. Ay saan amin a tao ag tagtagainap. Sa adamot na kita'y tagtagainap asan anakapapati a maaramid. Ngam, maaramid iti tagtagainap. Naiduma lang amin ken Chairman Doming tatunggal makaturog ket ag tagtagainap. Sa naglaka ang makaturturog. Ngem, madi, pakaalaan iti bangungot day tapa nagtagtagainap. At dadagitay sana na makariing nga ilayundan ti maunat. Ay, kaadwan na dagitay adda sakit da high blood wenno sakit iti puso dagitay. Hawan matkit diya. Ken adda tay maibalbalakad. Kanayon iti health tips daytoy. Anya dayta. Lumalpas tayo kano amangan. Uray anya nga oras ti panangan nang runa iti pangrabe maibalbalakad ti saan apan naturo kadagos. Kaya't naasawain saan tayo nga agid da adagos iti pagturugan. No di kat agpalpa tayo pa'y sakbay ti pannaturog tayo. Tamay sa kanupay da dya apakaalaan iti bangungot. No, maturog tayo asibubosog. Ewan nga ta. Saan man, podno day jay OIC, tamasan sana mapadpatasak. Yak ngamin malaplap dan ti panagtuglip kunukuan. Ala, kasta nga ta talaga dagiti tagtagainap. Ngem jak malipatan day dya ana tagtagainap ko. Negosyo ka no, kunadjay talo ti matana. Balitok kanu pa'y ti pakinegosyo na. Namati kami kanu madadagos. Ngam nabudol-budol kami nga ta. Taminula-mulagatan na kami ngamin. Di kailan na aliyaw kadagijay talo ti matadan. San mutin tayo nga rod balitok tinintrismin. Kunan tupay kampay ide ni Nanay Yusupeng, winukabsat mo supeng, nga amangan no daytay ilgatin wel kanu day jayin. Ay, anyan? Wan. Ay, nabudol-bodol kayo iti tagtagainap yaw ket kadwadak pay. Ay wan. Pagadalan day jay. Saan tayo basta mamati iti bagati no asino dita nang runa no ganggan naet. Inistorya gayam ni tatang tinatagtagainap na. Ay wen, Chairman. Gapo iti dayja anatagtagainap na. Kaya't nakano nga ikan ni manang suping iti puunan tapaadun da di uong da. Agnegosyo da kano iti uong. Mayat Ay talaga ang mayat, Chairman. Lukas-kas addan tumutin pangalaan ni bakit ko itinayon ti ilako na ijay tindaan. Una, makatulong na katuganga kada iti nagagit. Sigurado, ang mga aladan to iti tangdanan dang agtrabaho iti pag-uungan. Ay, malagip ko lakat nga rodan tinatagtagainap ko ini. Nakadanon kami kampay idikan katuga nga kagusteng iti planet Mars. Tas imursurot kami iti karkar na aparswa. Anya tinapasama ka na kami ini iti tagtagainap ko. Malagip pa Nagasam. Pinagbalinda kami kampay idi akas manador. Ay na. Sagoy, yapanak man rin.
Magtanda tayo, pisarap na tayo. At nagunaway ko nag-away na. Ay, mayapil pa ka talaga. Iridap ko bin. Sagbay nga subli akit yung barangay. Wala. Nalan, isimpa mo, undag ito pagpatubuan iti uong, di tayo naramid mo apagiparabawan. Wen ante. Ay, anyan da ito'y amulyo. No awagan, kaslapudpud numutin aka anakak. Ay, inton adon ti agtubo nga uong yaw. Para manandak tumat. Uri dagi tayo reject laang. Ah? Ay, aya, ante? Ay, uwin Ngam-apay nga adagi jay reject kit din ti itod kaw. Wen tasayang magdaysan a reject no. Ipadawat yun lang kanyak. Ay, saan asayang no masidalakit day. Di sayang, kaday tay saan ama iluto, aging kat madadaal, kat maibulan. Ha? Ay, sige. Aggagetak pa'y. Tulungan kay Lata. Tatno agsida ag tumat iti uong. Ay, katuwa din Ngam, di mo unaan Ang mga no agpasugnod kit di dagiti pagtubuan iti uong kat saan dang agtubo. Ha? Ay, agtubo da, ante. Bilinak ida. Apaman na maisimpak ida iti pangiparabawan. Kasta Ay, nasayaat ka no kasarita dagiti imula. Kasmadla ka dagiti uong Alawunan. Unay kan ayaw mo layaw. O sige, ibunag mo nga rod amin dagitan. Uray bayam, syakton ti agisimpa. Naimbag nga oras mo, Supeng! Adda ka didita pag-uungan yaw. Supeng! Adda ka didita pag-uungan yaw. Ay, awan sa talaga ni Supeng. Dita pag-uungan da. Ado kaya man tinagtubo nga uong da. Apaw! Nakayayat nagti nagraraay nga uong. Titan samot kayat nga alaan dagita. Naghimaskat nga tanti panangan ko no agsidaak iti uong analaukan iti bulong parya. Makasidsida at lakit nga rodon iti napariyaan nga uong. Aguray ka man. Saan nga tamat unay amadlaw no? Sagtutwala nga uong tipuro sa kadagita nagaabay a pagpatubuan. Dagita nagraraay tipuro sa tapno uray talula ang tipuro sa katadaon. Ay, Apo Diyos, pakawanin nak, tumakawak iti basit asidak. Ni ba't bakit uri ang natamasabat ka? Talyaw at talyaw, bayat ti panagnana. Di nagsapil na nakita. Ay, amang ano, mapatublak ka, inaturiang. Ay, Tos, kunakon ka. Ala, tulungan kayo na tumakdan. Di yumot ngamin, kikitaan, kipagbandakan nyo. Talyaw kayo na talyaw. Salbag ka! Inintot nakmat gamin!
Nay, maburang disan na itakap-kap yung anabungon iti bulong saba. Ay, di mo pa kibiyangan tayo tayo. Nay, umot na kita. Ay, saan? Sige, panawad ka ditan. Ay, anay, nabluwag sa aman tayo. Nagkapunsamot dita pagpatubuan iti uong dita likod ti balay da katugangak. Ragayam mabalin nga uong dan. Ay, mapanak man mo't dita. Anya, di, ungayam. Duhangal daw ajak na sangong asinirip dagjain mo na apagpatubuan iti uong Kaya tiyo asawan, di yo amaw nga dan mabalin na purusan kadagjay uong yaw. Ay ata ajak met nga rod masango ti mapanidjay nukwan. Amumutang, kanayon kami abisi kini Rosa di punirarya. Hinkay to kita anun. Pailako yung dagijay. Sayang numalpas da. Ay wun, Nangina ti uong. Abrutan niyaw di gastos yaw. ay guftuan Ibagam tuman kit di kini Rosa ta dumawas kat agala iti sidayaw. Wana nang. Iso ko matibagak ka. Makasidsidak namin iti mapaksiw nga uong. Inkay to agala. Tapailakok tumot di daduma. Apaw, adumot gaya man ti maala nga uong bakat. Wan, pailakok ti daduma iti asawa ni Kagawad Matmat. Mayata negosyo ti panagpatubo iti uong. Ay talaga amayat tanangin na ti uong. Yakmat nga unay maasikaso kahit. Ay, aday baga ni duming kanyak. Ang daytoy aket di mo salangaden adagos da yabakay. Apay, asino abakit ti bagbagam? Ni Toriang. Agtaltalang kiyaw kano anasabat ni Duming iti kalman nakakepkep iti nabalkot iti bulong saba. Anya nabalkot iti bulong saba? Uong kano day nabalkot. Ti ammo ni Baket Toriang ket sana nakita ni Duming. Amangan no inala ni Toriang di ta pag-uungam. Hay, nagtakaw nga tayo Baket. Ay, piman. Anya? Auntie! Nay! Apay mulyo. Kas kala mauraman. Ay, adaman na nagtakaw iti uong. Pagkunaam. Ay, nakisapdag ito yung batik, edi kalman ako na yung amapan ko ilako no bigat. Anya? At dagtatakaw, auntie. Amang ano diyo pa'y amo, asabali tinang damo anang puros kadagitayin, kaunaan nagtubaw. Adda nang ibaga kanyak iti daytan, mulyo. Ay, mutgayam, apay adiyo amman, no asino. Tay report tayo kung chairman. May ampay laang mulyo. Makasidsida nga tamat iti uong ano asino man tinagtakaw. Isas, madi ante. Naglaingan no asino dayjay. Manig sigurado kit den. Paliiwan tayo pa, hay. Ay, nanyati ko na yo, ante. Uray awantang dan kon. Basta maamuan no asino tiyagtatakaw. Agwartyaak. Anya? Wan, ante. Ikandak matlatta iti sidak no kwa. Dayjayan titangdan ko amang bantay kadagiti uong yaw. Kasto'y laangan mulyo. Itultuloy mo ti agala kadagiti mabalinan apurosan nga uong. Tamapan mo ilako di tsindaan, ha? Uno saan, isursur mo iti kabalbalayan. Ay, may mayat pa'y. Tapno awanan ti takawon di man nanakaw iti uong. Inak ilako amin ang mabalinan. Sige. Numano kilo ti mailakom. Kano sagmamano ti kada kilo, kwartam niya sa nga 10 pesos iti presyo titunggal kilo amalakaw.
Mayat nimot mulyo day taglaklako iti uong. Agyaplaglatan iti sako di takat. Isunti nang ikabilan na kadagiti na supot-supot na uong. Nay, ay, imbag man mulyaw. Aglaklako kamit gaya man iti uong. Ha? Ay, wan, inatoryang. Uong ni Auntie Suping dagitoy. Siyak ti paglaklak punta kadagijay uong na. Awanan, ti takawan ti agtatakaw. Agay agtatakaw. Adda, awan anyaman nakit din kin Auntie Suping. Bay akkanumat ta makasidamat iti uong di agtakaw. Kaasimat. Kasta ti kunana. Wan, ngumno siya. Ay, madi Isu nagpresenta ako na siyak ti aglako. Imbag kita, agbalin a kwarta. Ay, nagsaya atan awan gayam riri na no matakaw dagijay uong na. Okay lakin kwa na. Naa sila unay ni Auntie Suping. Isu mapankalat ta agtakaw no makasidsidaka ina. Aniya? Ne, nakigtot kayon sa inaturyang. Ay, rabak ko la dayjay. Nagadumot gaya man ti pagpatubuan nyo iti uong. Wan, sa nga gasot lati daagop amin dagita? Adun Nagtulagan mi ken Rosa apaadwan may ti pagpatubuan. Isu nga agpa-deliverak man iti oray 50 anayon na. 115 to amin na yun. Ano dahi tananan? Adumot nga uong ti apitan nyo iti inaldaw ditan. Ewan apag isaw, ta nagboluntaryo mat ni Mulyo nga ison ti mang bantay iti pag-uungan. Ay woy, pagwardyaan yaon, tadikat agruam di basta mapanlatan nagpuros iti laukan na iti bulong parya. Amuklatan kay, nga agsidaman iti uong di amamukaw, no makita ka gumatang iti bulong parya alakon ni inasak ka. Sino ti bagbagam nga amam dumain? Ay kwa, awan na. Rabak ko na na dyan. Nasayat met nagbalaw kang bakit. Business is business Tinegosyo. Kat negosyo latan ko Negosyo itan. Taas ikaswan matan anay imbag ni Mulyo. Imbag tula no maornos, may mat nagitinas ka na maornos, di po nirarian. May ipa maisak tumat nga tanday ta uungan. Bayam. Tano awan lakit din tinaskan apaparan ni Domeng. Ay kat sa anak nga agu ay say, kadwaak ni Mulyo. Narigat mo't no italak mo amin kenkwana. Amumutin. Apasaray agkurang tilinaon, ti sabot-sabot na. Limpyo ni Mulyo. No limpyo, ti panakisarita kan kwa na. Ay uwan. Ng pangurangan ti panagkita dagiti na duma tao dita. Palaw, kunada pa'y ano kwan. Ngalawunan. Sayang mo tinagpunam dita pag-uungam, no di mo asikaswin, bakit? Adda mabalinan nga apitan di taoong Mulyo. Umay ka no agara ni bakit ko iti ilakon Ay, nasaya at no kasta kagawad. Ison ti mapanaglako ta gwardyaak. Kunak man no mapan ka manan aglako. Ibinghayam ni bakit ko iti ilakon na kunak kuma. Isulatan ti mapan. Iyakar ko nga mindag ito'y apagpatubuan dito'y masungad. Adumot tinagtubo kadagitan. Angam apay adikolor samot dagita nga uong. Naisabali ti tsura da. Ay, dagito'y
Kau na nagpatpatuban ni Auntie Supeng. Adupay lat agtubtubo. Ang kwa. Anya akwa. Dekorasyon lang ngayon. Nay, api a dekorasyon laeng. Sayang mata. Basta dekorasyon langan, kagawad. Aday ta. Mayat. Apag sungad ti umay atao ditoy, dagito'y nagpipintas nga uong ti matupar na. Ay, atraksyon talaga. Nay kat talagaan na irantan sa apagpatubuanan iti uong ditoy. Tanay, at dapay agtubtubon dita masikigan ti pagsirkan. Saan mat apagpatubuan iti uong dita nagtubuan. Wan, kauungan na talaga dito yan, kagawad. Agduduman nga uong ti agtubaw. Hey, di kolores pa'y Di sing-sing pa'y ti daduma Maat nga uong, kagawad. Awan pa ni katugangak Iso ti officer of the day ita. Ay, malagip kaon. Alda ka no aramidin na kan mulyo. German! Ay, di nakakano makontak ni Uncle Gusteng. Iso ati naray kunti may ditoy. Mapan kayo kano ijay ospital. Ospital? O sino? Tina-ospital? Inkay mo't kano kitaan ni Bakat Turyang. Nasa bidungan ka now. Anya? Tapay? Ay, German, singkalat pangibagak iti daytoy Ngumjak kayat ti maidarong. Apay? Anya tinapasamak mulyaw? Anya inaramid mo? Inapanak iti makasabidong nga uong jagtaktakaw iti uong danti supeng. Tay jayan, nabukeng. Anya? Natiliwa kon jagtatakaw. Ang nasabidungan sa amatan. Sandak ko mga idarum German. Unak tumat ani Bakat Turyang tagtaktakaw iti uong. Nyamatay. Tagtagainap lagaya. Domi, mabali namin. Madinsa ti posisyon ko naturog di rabi. Nay, apay kagawan? Ay, dahiti man tenged ko, nagsakit matan. Iso ka di akas kay lagtal-talyaw nga igas. Anya ngagtaltalyaw akas laigas ako nam. Ay, baliktad gayam. Ako, nadlaw ko, akas di kayo makatalyaw. Tano, kumita kayo dita masikigan nyo atawa. At isurot nyo tabagiyaw. Ay, nadlaw mo gayam. Sana ka makatalyaw. Nagkuritrit nga tati urat dito tengged ko na. Kasta nga tatibanag na aya, no agkuritrit yung urat dita. Apay damagam kanyak. Anyat amok ngay. Iso nga road. Wala niya. Ay, ang mga nupuno di ko na yaw. Saan anasaya ti posisyon nyo anaturog. Naktangan iti nagpatnag. Ay, wangkat nga ta. No, dependimot kami No, anyamot ti posisyon ni nanang kinaabay yung anaturog. Nay. Anyat pa kay ramramanan ni nanang yaw. Ang mga nakairuwaman nyo mo tapagpunganan ni tapuon ti takyag yaw no maturog kayo. No kasjay, maktangan kayo talaga Wen sang agpaiso.
Naktangan na ita. Mayat sa numapa nakagpamasahe. May una, mayat siguro ang mamasahe ta marelax. Agpailitan tuman kit dainton malam. Bara nga dapat tayo kimikan kumpadri sa Riyaw ang masahista di taile. Di mo't kunayo ang nag-abroad na ijay. Tayakin kukwa ti parlor ti nag-abroad. Jay sukik ang masahista ti nang sublat idin iti parlor. Beauty parlor ti kagudwa day jay apag masahyan nga ayan jay sukik. Iti nag-abroad jay beautician namin pinsanay na pagmasahyan. Hintay kita na. Nabayagmat kami na saan kayo na nagpampamasahe iti masahista. Win, manipo diti pandemya. San ko pa yan nalagip tinapan iti parlor nga yan day jasukik. Damot ngamin basit bain ko iti napasamak iti ijay. Anyaya, tinapasamak. Ay di mo damagan. Ay pilyumot ngamin ni kumpadre Sergio. Niramraman da tao. Oray di istoryaan, amuklatan. Naging pupugi kayo nga ta. Anya naging pupugay? Ay, awan da jay. Ay, madiat talaga titanggad ko. Nagawid akman pailaang. Inakman pailot itila na kananang yo. Bareng sumaya at basit. Una, oray kat umaymot lang ni kagawad matmat nga officer of the day. Ngamnay, agrubot kanton tadagasan kanton alas 12. Intay ja ile. Imbag, tani katugangak ti officer of the day. Isa di ti balay ti pangilagpasak iti igibus kong ababa sarita. Ay, naglokon. San kulat ta ka di amay wagsak ti kastoy? Ay, tunggal sangwag ti laptop ko. Nangaruna na dak di ti balay. Makilumbalat ta na ti panagsuyaap ko. Adamang dugsak. Ay, di mo't kaya marusa. Hello, dungo. Una niya. Talaga kurangan ti oras tayo ti tunggal maysa. Ta adon ti saan ta mapagsaritaan dito balay. Uwan, maawatak na apaya nalipatam. Anyaya, ti ko na ni Uncle George. Anya? Pagbakasyonan na ka ija Hawaii? Kwa? Ha? Sige. Mawatak mo't kahit dungo. Sige nga ron. Pagsaritaan tanto, inton sumangput ka. Sige, bye. Awan mabalin ka. Jak malapdan ni Rosa, talaga akayat na ti agturmanan ni Jaway. Ang dagaya man invitation letter ni Uncle George. Ngam di na naibagbaga kanyak. Ay, sakit. Iso lagaya matalaga ti awisan da. Di dak inraman. Ay, sabagay. Gapo nga ta at Shakti Barangay Chairman. Alya nga raw. Talaga may baon akong nagbugsutan. Ay, kasbat lay tipan na kay baon ko. Itay, uy. Ay. Ay,
Nagpailin da kagawad gusteng, chairman. Aya, asinaw ti kadwa na. Ikagawad timot. Di pa da na senyora kagawan. Mayat. Mayat ti tandem da. Makais isumak nga rod itaya grub-grubwat da. Apay. Sagaysay ni kagawad timot. Di na masimpa-simpa jibis ngay ti sugargar abuok na. Idinto ta ni kagawad gusteng kat namin ano mata sinimpa na dyan Michael Jackson akalugong na. Kasta? Papananda ka no? Ay, mapanda agpamasahe. Mawata kon. Isumot la nagpataraki da. Tap na mom kagawan. Mapandala agin papamasahe. Agarem ti talaga agagara da. Ha? Anya? Salbag. Nakaununakit din ni Timot Asimre kita pagmasahyan. Isumot sinarunod di kursunada kong masahista. Amang ano, jak kursunada ti maito ka amang masahay kanya. Agurayak ano, taumayan jay may sangay nawagan da masahista. No bakit agurang ti dumtang sanin, ha? Ure sana kung nagpamasahe. Hi, Mr. Pogi. Hi po. Ay. Da kayo timbagan ni manager ang masahya? Ay. Anyan na. Ay, anyan na. Siksim, miss. Ay, siyak ni Miss Bobat. Bubat. Makakigtot sa tinagan ko niya. Talaga anakigtudak basit. Napintas kang bubat tinagan mo. Birngas ko la dayta. Huston dayta abun nuladas. Sumrag kayon dita masadsum. Ikatin yun, dagita pagan-anayo. Kat agulis kayo. Ay abandak na nakaredy kayon apapagpagkal. Anyan. Sumbre ka kung dita kwarto. Ay, kat aglabusak. Maudin around daytoy. Around kunak mata. Maudin dagiti takyag mo. Maudin? Nagbiitan? Katno, may sakit kagudwa orasan aram na masak dagiti muscle mo. Nagbiitan ko na yung pailaang. Tas lakurang. Mabalinti extension? Ala, saanan napanugak mata. Sa may sa, talaga aday talang ti oras yun. Sayang. Kung naglano. No, aniyata ka? Sige. Ituloy mo nga roda na kam-kamatan titakyag ko. Agsubli aktulaan. Wala. Inatiukan gusteng. Kagawad ko na kuma. Siguro na si katikatarakyan. Ngam na tartaraki ak sabot dan ngam sika. Apay, nalamuyot launay ay tidakulap din ang ramas-ramas kadagiti masal mo pari kagawad timaw. Ay, Fermi Oralan na iturturog kung tilamuyot na. Anya. Ay, imbag pa'y kang kaat anapnag ka. Ngam siyak,
bitin pare. Ay, awan maon pare Gusteng. Inatiw ka talaga. Wala sa nabali. Agsublitan tumanay. Ay, talaga. Ayam na. Nagayuman na kan samot kay masahista. Oy, saan mo ta? Bitin laeng di pa nang masahe na kanyak. Iso nga agsublitan to. Wala. Nay talaga yam. Kasapulan at talaga kada tayo as senior ti kasta. Oy, sanaya. Wunmut. Kung nga ron di putot ka nga da ili Manila. Asana kanuulay nga agbambanaw. Babalawin nakpay iti panagkagawad ka. Anya pala kanu agapaw ang makisawsawak iti problema ti barangay. Kasta ti kunada. Sanda nga amo apakaragsakan tayo mo ti panagserbe. Unmart. Kit pasit na ito'y panagpamasahe iti aktibidad tayon asinyor. Pabinat na iti agkukutan nga urat. Unmat. Pabinat na iti urat. Ken patibkren na iti aglulukan atom-tomeng. Nukasta, awan ni tatang nyo di barangay haul. Napanandakan kagawad ti Maut. Apay nga ro na nagmalmalim dangay. Ay, simruman nga tanti kinabalog mat ni tatang nyo. Nukasta nagpaili da. Mga pambardalat pa nagpamasahe dan. Ngam sa balit tinurong dan. Kasla di mo mat amamo ni tatang yun, dumay. Kinuray mo't daya ati maot. Amamo tayo. Naglaklakay mo't daya agantil ka. Un nga road. Un nga yam. Naibaga ka din kin ka ni Rosa. Diyay maipapan iti panagbakasyon na di Hawaii. Ay, wan. Katulungan ka ni Auntie Sandra ang mga sikaso ka ng Uncle George. Taadumot ka not sa gubanit nan. Dua alawas ka laang mat. Biit la day ta. Nalawinan. Ngala, oray kat agkita kami manan kin ni Rosa inton bigat. Isunton ti panagsarita may. Sige, ta ituloy ko matan, ti aglutaw. Sige, bye-bye, dumaing. Napanan nga tada gusting kanda ya at timaut. Tanagudong da kano itay aldaw. Ay, aking gaita awan da pay. Anya lang tanti inararami da ijay ile nagmalmalang. Imawag ni nanang tatang. Damdamagan na kadwa kayo di barangay hall. Tatyam muna kat addaak pa ijay. Agad anyat imbagam ngay. Imbaga ka nagpaili kayo kan kagawad ti Maut. Sus, nabartag samot. Nasayat, nukasta. Awan mo't sa baling ay baga ka na paranyaw. Dinamag na payan, no anyat ginagarayaw. Imbaga nga da napatag ni nasikaso yaw. Kat siyempre, nagaliwaksay kayo Unmat. Nasayat nga rin no na ipagamday tatanay. Nalipatak mo't ngaminan nga inyawag. Ayan yung amin aya. Saan kayo kadipay nga agawid? Agawid kamin. Nintumot ngamin timot. Agawid kami kumanitay. Nalpas kami ang nagpamasahe. Yaminyawis na ti papan mi iti inuman na pisto ti kaanakan na. Iswada ito, medyo maulaw mo da taon.
Aya, nikat, ang mga nun di kayo makaawi dalimpyaw. Ayan niyaw, ta sukunan kayo. Ada kami pala dito, Ilya. Iti paradaan ti agpa nagbugsutan. Ngam, awan sa mo tagbiyahe alo kanan. Di ta kayo lang. Urayan dak, ta sukunan kayo. Alamang nga raw, ngam, kababay na. Tigit din chairman ti mangsoko ni ti kagawad. Basta urayan dak. Iruar ko dilugan, ta sukunan kayo. Sige, bye. Anya lakit din dagi di senyor akagawan. Ay, kababay pa yan. Isa'y malugang buwan, sirman, pari kagawan. Sukunan na tayo. Huwag ka na. Bayama. Pakmer ko niya. Manugang ko pare. Hindi ore man iso di chairman ta anak ko niya. Asawa na. Ay, one matter niya. Sabay sa nasingpad kan nakaanaos di manugang mo. Pero may sa si manugang mo. Kasla talunan no rabsan niya sarita. Anya nga ron nga ikat. May samot ti putod ko pare. Si kakit dia. Upat sa ti manugang mo. Wala. Upat mo lang ti putot ka. Badi nagbalin din na lima ti manugang ka. Ihun mo ta. Kasanong agbalin alimanga in upat lati pinutot mo. Ay, yaman pa ya po. Tanasalun at ladatao na maliman. Panaturog manan. Narabian ko na am. Ngala, agpadandun ka, tagsimpaak mo tayo. Pasensya kang bagat. Nesursurtak ka ni pare Timot. Naisursurot ka, wano, sika, tinang isursurot. Ay, san mo da. Alawanin. Ang salang asyak ta agpada kami ang nagbalog. Nagsinsinurot kami nga ron. Anya nga'y kathosto jay kunak. Nagpadaan yun at taraki. Taraki? Wan mo, agpada kayo matkat kinitimot nga aging tataraki no kwa. So nagpadaan yun kunak. Nagkuyugan yun. Kat sa dino nga ro tinagupuran nyo ang nagmalmalam. Naikata nagupuran ako namon. Ngalatap na awan may bagbagam. Awan lang sut dituyen. Bin sabin sa ngay bagano anya ti inararamid mi. Aging gat sinukon na kami ni Domeng. Sige, ibagam ta agdengegak. Ngamnay. Agridam kang agdengeg ta tidog nga istorya. Ang mga maturugam ti pa nag-istorya ka. Ay, saan nga ro din? Sige, maturog takit din. Sigurado asaan kang agtagtagainip man ay. Taamangan numabati, bat ka man ay. Ay, solo flight kayo itong arod Numapan ag bakasyon ni Rosa ijay Hawaii, chairman. Do alawas lang mo. Sana mapuutan ti panaglabas na ita. Huwan matkit di Sa may sa makumikom tayo matunay dito barangay. Ado, ti aramidan iti inal daw. Pagamuan, malimanain, rabinto manain. Maturog tayo, bigat tumanain. Huwan nga raw. Isumot lang ay so ti rutin tayo itinal daw. Talaga kasta kagawad. Katagyaman tayo, tandar aramidin tayo. Adda mabanlog tayo, no awan aramidin tayo. Kasano da ita, chairman? Asanumot ang mabannog tayo awan aramidin na ngay.
Siyempre, mabannog tay panunot ti tao ang masikuran no awan araramiden na. Tapos siyempre, nawan trabaho na, kat sang kasapol, sang kasaang ti pagbibiyag na, awan unay pakakumikuman na. No nalpasan anangan, panunutan naman no pangalan na iti igatang na iti kanan na iti sumaro no apanangan. Kasta, agkonsumisyon na. Una niya. Isu nga uray ado ti pakarikutan tayo di ti barangay. Nagasat tayo lata. Ta adda pakarikutan tayo kat adda latamot aramiden tayo. Tayo gayam. Nagkuyog sa manan nagijay senior akagawad. Ah? Wan, chairman. Ag pinabasol ng tumanan no asino kadakwada ti songsong. Wala, tagpada dagijay songsong. Ado ti mangibagbaga nga agin tataraki da kano. Ay, makakatawak iti dayta. Takasla saan daan nataraki iti panagkita dagiti mangibagbaga iti kasta. Adda ngamin nauneg akay papananday ta balikas sa taraki. Wan mo't kit di maawatak dayta. Adda ngamin na may aplikar ti balikas at taraki kada iti nasalagisag adingwen. Kasi tinuang, baka, kang ronan, ti kabalyaw. Dahil ti pagkakatawaak. Kati question ko, adda nga tamat matarakyan kadakwada? No namsak ti pitaka da makita di boladasan da, ay kat isudan ti katarakyan, no mayarig da ti kalantangan. Ay, una niya. Naglugon. Napanaklay CR. Jakmut na danonin ni pari timut dito'y labi. Kanuray mo tay sukik ang masahista amang mas masahi manin kanya. Dapat tulagan bingag subliak na masahinak manin. Awan mo't dito'y. Punak nga urahin naklabi. Agdamaga man dita information. Miss, amum ka dino sa dino tinapanantay padak alakay nga gururay itay dito'y labi. Ay, nagkuyog da na di masahista. Urayin nun amalpas da, ta sumaruno kay to. Kasta? Makauray kayaw. Nonya ti kunayaw, awagak tay bakla masahista na kaistampay di ta kanton. Ta ison timang masahe kada kayaw. Ay! Uray sanin! Sige nga rod Urayin nyo nga rod na malpas da, ta sumaruno kay taon. Sige. Kwa, dapay kayong papanak. Pakipagam tulangan ni Jay Padak Alakay, nga imuna ako na nagawid. Nay, saan ka nagpamasahe? Ito maminsanin, ma'am. Sige, panawang kayo pa. Salbag ni Pare Timot. Sinukit na Jay sukit. May kawak sa ita, tatang. Kagawan. Anyat pa kay kawa ama po chairman tagrungiit kapay. Da kayo mo. Amo ka. May kawa kano apay asumag mamanon nga aldaw asan kami nga kuykuyog kini kagawad Timot. Nang runa ket inaldaw nga agpaili. Wen, ket agyaman kayo ta iso tinakanubya. Anya na kanubya ti kahit mo asawan. Saan kit din? Nubya kanon ni kagawad Timot gay sukiyo amasahista. Nubya na lang Anya kumakanyak. Ay, imbag atay iso tinakanubya. Tano saan? Ang mga numanggiran hinanang. Di mo nituloy. Nonya pa ti bagam. Sige, saan? Ay, na-hospital matgayam ni kagawad Timot. Nagkuna. Ije apo ko na. Kababay na damag. Imbag tanda ilisi kayo kagawad. Anya di kahit mo asawan kagawad. Apay akastati ko nam. Anya ayatin na pasamak kan kagawad Timot. Ay, kababay. Naging tataraki ka nung amin.
Anya. Naakaran sa kano iti sakit jay na nobya na masahista. Anya? Yay. Naging tatarakimot kami. Ha? Ay, imbag man. Uray tagtagainap lang. Nailisi ni katugangak. Domi, mabali namin. Saan tayo ngay pagaro? Kas ko na nagiti nangangato nga opisyal. Adot buhaya iti gobyerno. Husto ka, Chairman Dumeng. Dagiti nakaliksab iti dakkel agatad, manipod ka dagiti igem da at departamento. Saan na may katdagitan? Ngam adon tinabuking. Gapo, tamalipit dan kadagiti maiwaywayat ng investigasyon. Nagsipatinagan kadagiti kakadwada wino kaalyado da. Laglagan na ako nada karagiti damak. Nangruna iti social media. Awen, dakila tulong dagitoy. No payad na mangibaga a fake news ti kaadwan na. Kunada mo at dagiti kanudad duma mainstream media ti agipadpadamag iti fake news. Nangruna karagiti sigo na namang konkontra iti presidente. Dahita nga ro, tinasakit. May lunglungalungan ti unity. Nga madulat tamo dagiti kibur. Kasi tinasukatan na presidente. No anya laditan ti may padpadamag nga aramidon na kanaw. Di da pa'y labaybayan mo dagdama a presidente. Kat napintas mo dagiti makitkita nga aramidon na. Narigat ang maawatan nga ron ti tao. Ada makita dati bidot ngam tinasayaat nga aramid na. May papan kadagiti buhaya ti gobyerno. Anya nga ta, di dala nga tagbalbalew. Ti buhaya, ore an-anun nyo, buhaya lata. Wan markid di Kasmat lang tayo leon, baka, nuang, kananya pa dita. Oray an-anun nyo, isun tulat ta tinakay parsuaan da. Ay, gusto ka sa bagay markid di Sa nabalit, entun matay da, saan da matamay tugot iti tanam da, ti kinabaknang da. Mabati mo't dito'y daga. Wan markid di. At dantukit di pag-aapaan lang iti mapanawan da. Wan, pudno day ta. Isuan narigat matlang no ado ti sanikwa a mapanawam. Kunada nga rod, saan mo apatawidan dagiti anak mo iti daga ta pag-aapaan da. No di kat patawidam iti utang, tawan ti innapal. Tapon lang ti riri dagitay agtawid kat maminsan nagita dagdaga. Kan may saan mo tapagrukudan ti kinadakil ti sanikwa, tapno makastrak ti kararwa ti tao iti pagarian ti Diyos. Ay, wen. Amo tayo dagita. Da tayo amamati nga da Diyos, kunak man laengen. Oin, at da Diyos tayo amin. Nagdudumala ti pamati ti tunggal tao. Ay, husto ka, Dumeng. Awang gayam, kumusta yung imbitasyon ng kalyo, George? Agsagsaganan ni Rosa. At da nagbaliwan ti plano. Ket day tapay ti bagak gayam ka na kayo. Na. Anya dayta? Kunamot da Uncle George sa nasaysayat ka nun. Dwa kami kan Rosa nga agbakasyon ni Jay. Anya? Ay, di ba ikat aglib ka man ang nukas-kasan, no? Ano anya ti kunayaw? Ay, kayat ko, kayat mi kananang yutap no, adamod lakadwa ni Rosa nga agbiyahe. Alright, at da kayo matlat nga ag-take over, chairman. Wunmut, ngamnay, Jack pag-aayat na itapanaguay si Quine. Amangan wadag ko na dita asa anak pa'y anak ko move on nga ag-outen a chairman. Ay, Jack pag-aayat na ita.
Nakaturog at dagos ni Rosa. Marturog ak matan. Nasayat mo ito. Nalpasan ti saritaan. Sumurtak matlang agtor iji Hawaii. Ayo. Pagdandanagak to lang ni Rosa. Nusan ko akan doan. Ay. Makamu pa lang hindi katugangak diti barangay me. Isumutla pinilim ti restaurant aman mano ti umay mangmangan. Nga iso ti pagsarakan ta. Dagayam, hukas ladyak pa ila mamate. Mamati kan. Bit-bit mon tunday tabayon nga inyawat ko kin ka iti irorwarta dito ikalpasan ti pandangan ta. Milagro da ito'y. Sana milagro. Tapod no kwarta aparakin ka dagita inyawat ko. Kat tapno natalgad ka? Kuyugan kanto aging gaye bangko. Ibangkom amin day ta. Taamangan no damasawat mapasor ti demonyo. Ha? Demonyo magkat ti kwarta o ay si Mr. Kayabkab. Isagmak na ka no di mo mapupuutan. Hunsa. Agpaiso da ita. Talaga po no timbagak. No ado ti kwartam, asidad kahit ti pagkad. Pakatayampay no di ka agan anad. Di mo ka ditamagan no, sa dino tinagtaunan dita sa nga bayon na kwarta. Aywan, naggapuan ka di da ito. Pasit daytan tay kinabak nang. Anapayagan na tagi-uray dagitay kapada tayo idi. Anabulbul lilikong. Ha? No kasta? Iso da ito yung? Wan! Nagasat tayo. Tanakauray tayo. Mr. OIC Chairman Gustilo Kayabkab. Naparaburan tayo matlangan. Apaw? Sino ti mamate? Apod no ti Marcos Gold? Nga imbagbaga dagitay pilosopo abulaw? Shh! Di mo piksaan Naglapayag na kita tugaw kas kadalamisaan iti asideg ta. Nga uray awan nakasanga amangmangan. Ay, sus. Sorry. Delikado. Ala, ibusin tan dagito inorder ta. Pasimpletan to na rumor ti doy. Bitbitam to na itabayaon. Akas lang naggapo ka na iti tsindaan. Wawawangim. Mas taawak. Apay abulto a kwarta da tunyag mo. Di pala chike ko ngamin. Madia. Madia talaga no, chike. Kasta talaga. Nasa isaya at tay nakamulagat a kwarta amayawat kada tayo amaparaburan. Ngantay papel anaka isuratan tigatad ti kwarta. No day jay ti mayawat. Ay, amangan nung pumudnon tay kunadag iti pilosopo bulaw. Ay, uwan markit dia. Ngalan, ibusin na nagitoy. Ang mga no na nakasaip kanyak iti isasirik ko dito yung nagsarakan ta panganan. Delikado! Isus, di mo ko maibagbaga ang nagtakawak. Di mo ko maibaga nagkurakotak iti pundo akwarta ti barangay. Tanang alam nga rod itimbang ko makunab. Aya po, gusti nga ya. Pachinak ka di. Parapor day jay. Nalipata mo dagitim bagbaga idi dagitay nagbulbul lilikong. Isu day jayin. Tidakas na. Awanan dagiti talaga abul lilikong. Di dapi man nakauray ana paraburan. Takasano bulili kung nga rod ti kaadwan kadakwada. Lakay,
nabayag ang nagbarbarangay chairmanak. Itakadipay nga OIC aklang ti panagbaling ko ako rakot. San mo na? Ay, si mumulagat akwarta di nakabayoon anayawar kanyak bakit baknang tan. Apay, Gusteng. Talaga ka di nagbalinan a Diyos mo ti kwarta. Itapay ta OIC kalangan ti panagkoniber mo iti kwarta. Tangiwat mo. Kanya ka na iya. Sa anak, anak kuniber. Saan aga puta saan to asikan ti mapasubo, numaduktalan ti kalukwan nyo iti tisuriro ti barangay, kat sige ka mo na sige ti dakas garamid. Tangiwat mo kunak, mate. Bidot ti atap mo nga kunkuniberak. Sa anak nagbalin adon gustilo, babaan ti kas tawagas. Kahit nangalalaam nga rod iti kinabak ng mau. Napagasatan ta nagbalin anagasat. Isu adi kan sumanao. Man-mano ti makamo nga do ti kwartak iti bangko. Tawan mo't ni gusyok. Isu nga ora ibagbagada kun ni berak. Bay amlat tayo da. Urean niya't ibagbagam. Amok dakes tinagtaudan di kwartam. Aday ta ka manen. Apay aya di ka mamati ka dagiti ibagbagak. Awan makita dagiti tao ang nagtaudan ti ado a kwartam. No di agbalin nga atap da ket ti panagkoniber mo iti kwarta ti barangay. Jesus di ka man. Dakkel to adayaw ti maibatik iti kinao ay sik. Gapot da planok nga ramidin. Idayaw dakto dagiti amin nakabaranggayan. Sana kakas kadagiti mawawagan iti buaya dita. Kayat mo kaday ti maitapwak iti impyerno a pagarian ti demonyaw. Sardengan na konsepeng. Sila'y bagbagam. No di ka mamati anasaya ti aramid ko san laeng. Anya? Apay nga ikarkaraman pa ti impyerno. Sa dino aya, ti ayan dayta. Na? Tapno ammom, dito'y rabaw ti daga ti impyerno. Sos. Agbaliw kan Gusteng. Isoblem di kinuniber mga kwarta. Tano saan? Talaga amay tapwak kanto iti impyerno. Ay, basta! Awan nakabasulang iti barangay. Isu anaragsakak. Anya? Mamati ka kanikanyak. Ura italaeng bakit? Magatang tanti amin akayat ta agatangen. Makapanta iti sa dinumon akayat ta apapanan. Agtor ta iti Japan. Anya? Yapaw, agtagtagainap ka na si Ririeng ko. Si kapelat nakita ka sana naragsa ka makaigam iti ado atakwar. Iti kwarta. Oh, apaya na paulimag ka. Ay, tsakamukin ka. Para kada tayo amin daytoy a kinagasat ko abimaknang. Ngam tidakes na, nagtaod mat iti kinagamrod, kinaamol, kinabukatot, kan kinaagom. Saan a kinabukatot? Kanuan niya pa'y dita a kinadakes nga arami tinagtaudan ti kinabaknang ko. No di kat gapota nagasatak kunak manlangan. Saan ko nga mukin ka, Gusteng? Ngam sanak a pabor iti kinabaknang mau. Ti amom ka di kat naragsakak gapo iti dayta kinabaknang mau ngay bagbagam. Anya, saan ka pa'y laan naragsak? Sa anak akas ka dagiti duma dita. Anaragsak dan no baknang dan. Nga ore amuda nagtaod iti dakes ti kinabaknang da. Adulamin. Agyaman ka kidi ta maipayan ka iti naginawa pa nagbiag. Asap-sapulen ti kadwan a tao. Di nak ipadpada kadakwada Gusteng ta sa anak akasta. Ha? Makamu kayo? Basta kastoy ti makuna. Nagasatak abimaknang. Ket saan la asyak tinagasat tadda planok nga ramiden. Ay, awan mo, nayaw-awan kan na talaga. San kumata tinaktakaw ti kinabaknang ko? Ngam nalipata mo ni Apo Diyos. Apay, idi nabiit tapay. Anya tinararamid ta. Sembaan dito'y sembaan niyay. Ngam san mo't naging minawa ti biyag tayo. Binaliwak ti taray ti biyag ta. Agingay tinagasatak, tabali na nabtuog lang ti kinabaknang iti sangwanak. Hay! Ngam saan kanto na makastrik iti pagarian ti langit. Dagulit ka talaga? No natayan ti tao, awanin! Dapay aya maarabid na.
Iso nga aramidin tayo ti amu tayo ang makaparagsak kada tayo ita. Ta, si bibiyag tayo pa'y. Bilibak ka talaga king ka, pare Gustilo. Dakkelan ti nagbaliwan ti biyag mo. Dakkelan ti masinsam. Nga uray pa OIC kalaang. Nagdaras ka bimak nang. Napagasata na klaang pare. Nuta ko na mapa OIC aklaang. Awan koneksyon day tayo ti kinabaknang ko. Naasinan kan samat. Nakagasgas daaw mo't talaga. Barangay lang ang pagbit mo't gayam pagbaknakan ti panag-uay si barangay chairman. Anya pa ti sapulam. Nagdakkelan ti balay mo. Modelo pa ti kotsem. Biglang yaman. Mangmangandan pare. Ngam kaslad at damot ngam imasem ti mangmangan iti kasta. Panang babalaw mo kanya kitikilat ng ibabaknang ko pare. Ay, na. Imasak at talaga ti mangmangan talibre dagito yung kakai masasangsang bunta ataraon. Mairano da kiti kinabaknang mo pare. Talaga, amo kadakas mo ti atap mo kanyak kay. Ngam sa nabali, si katitalkek iti mapatakder a project ti barangay mi anak bugsodan. Ay, anya tikat mo asawan, pare Gustilo. Kwa kasinay. Mangipatakder kiti pasdek akasukat ti barangay hall may. Pimalasyo a barangay hall. Anya? Wen, di aircon to pa ya. Ay, napari ko nga hinyero. Bimak na nga kiti ipaay kumutla kinabak ng iti barangay ko. Ipakita ka sa anak abwaya. Akas iti bagbaga ti daduma. Ay, uwin gayang pare. Ayan itay jay anak mo kan ti manugang mo. Nabayagsan ajak nakita ida Nagbakasyon day di Hawaii. Kasta gayam. Ang apay ngay, sandan akayat ti agawid. Agawid da ni ti mabiit. Kayat ko ano sumangpet da, nalpasan ti pasdek. Gapotag subling di manugang ko iti takem na a barangay chairman. Wen, maawatak paray. Kayat ko ang makita natin na aramidak iti apagbiit laeng apanago ay sake. Aduti ako na, asiro balance ti pundo ti barangay, ta kinurakot mo kanon OIC. Sa anak amamati tani, nagdakkel mo to'y mapatpatakder akasukat ti mamarmarban a barangay hall. OIC aklang iti apagbitagon daway, apanagbakasyon ni Domeng. Apagbiit mo ti panangipanagnak ko, abiddo ti dakes nga atap da. Oray siya. Pinanpanunot ko mo't ididamo anang ngagkuti sayang gusang. Iso kinasaog ni tisureraw. Ket, anyat imbagana. Nakaungot kit din. Siyempre, nukurakot kayo kano, mas pay nga iso ti atapan dagiti tao nga iso ti kurakot. Lakit di Sakbay asyak ti maako sarani ti kasta. Iso ti umun-una. Ay, hinalpasan ti pasdag ti kabarbaro a barangay hall o ay say. Ket, adda pangawisakin ka. Anya data? Adda na itiktik kanyak. Adda kano na ikali a balitok ijay. Inkali kano ide dagiti hapon. Anya? Sikati ayabak akadwak. Tamok asikati mamate. Pudno ti ibagbagada palsaw. Anya?
mapantayo kalyan. Makisinabat tayo di kalakayanan nga ulitog ko di bantay sangay. Ijay tayan tinaikali a balitok. Wen ka na o, intayo kalyan. Sige kaano? Inton bigatan, masapata. Usaran tayo lugan ko. Sus! Na, Sus Mario Josep! apay nga insartag mo tilugan. Santa pa'y mo ta nakadahanon ni ti sakaan ti bantay sangit a papananta. Saan mo ka di ang makita ti masungad ta pari gustay? Anya te... Ha! Ay, Sosapo! Nagdakilan abiklat kat nagbalanga di ti kalsada. ay pare, delikadon. Oras ang mapulipulan na tadayta. Ay, marungrung dutan. Pagkatrasem ti lugan ta. Ha! Apay dumsaan ta pare. Papadamon! Ay, mataytan pare gustay. Tumaraytan. Ay, kasla nambaan ti kadakkelan na abeklat daytan. Ay! Pare! Di na kita na yan! Pare! Di katlakam ngami na mamatpati gusteng. Imbag ata jay beklat tinagbutengken ka. Pinanawan na ka ako nam, imbis a pinulipulan na ka. Ay. Sana kaya di beklat amatayak. Sakbay asumangput na rosa kenduming bakod. Ay, wag gayam. Imawag da, sumangpit da ka na. At least, mapaniknikan da sa anak ang nagkurakot. Nagbatad ti report ni Tesorero. Ken impang ko apara iti amin akabarangayan di parabor anaawat ko. Kasanaw, saan kanton nga o ay say, kagawad kanto manayin. Makay na na kanton, lakay. Ay, o ay siyak tulata. Anya? Adda forsyado ni Duming, iti mawag kanyak. Amangan no agsublidan to kanrusa iti Hawaii, iti mabiit. Di o ay siyak tulata. Mayata. Mayat ti project ka na panunot da katugangak. Ay na. Tagainam mo't gayam. Mayat no may paypayso. Dumi! Mabali namin! Anyat makunam iti bagbaga ti may sa vlogger may papaniti Marcos Goldomeng. Anya rita? Kabaalan kano abayadan ti Marcos Gold ti utang tayo at trilyones dolyares. Nabuyak mo't daytan. Nupod nung adda kasta kaadot kwarta ti pamilya na di apo lakay. Saan nga imposible ang mabayadan da no kayat da bayadan? Awan na. Tanwag pa iso. Ipakita dagiti dokumento nga impakita ti sigud a first lady iti may sa nalatak at TV host. Ti may papan kadagiti balitok day di apo lakay. At ibagbagana a wealth for humanity. Ken agpaay kano kadagiti Pilipino. Kas na ilanad iti bagbagada last will and testament day di apo lakay. Nagsaya atin, nupod no rita. Ado ti mamati, apod no. Ado mo ti saan ang mamati kan aglibbi. Uwan nga ron. Kastalat na kanayon. Damag dita, oy. Kaslapod-pod no. Ngamgayam, adun sa tipalso. Kasta ti kuna tayo. Sapay kumaat na pumudno amin na prediction wenno padto dagiti mamadto. Uy, kastalatan kunak manay. Sapay kumaata pumudno amin ang napipintas a damag. Nga uray di pa'y napaniknikan no pudno.
Ay, ada kayam natagtagainap ko. Ah, May saday ka tagtagainap, ang mabalin apo mo no. na, Depende ka na tayo. Ay. Apay, anya na itaan na tagtagainap mo? Natuloy kami kampay idi ang nagturken ro sa idi Hawaii. Kat as usual, da kayo manan ti OIC. Talaga syaklar tati OIC. Tasyakit nga rin ti number 1 anabutusan na kagawad. Akat, anya tinaramid? Da kampay idi inlungalong yo a project para ti piyesta tayo dito barangay. Kat apagisuntaw. Tayo tupay matlano, December ti piyesta. Anya project? Green Revolution kan beautification kano ti tema. Panagsasalisal kano ti kada sektor dito barangay. Imatunan nagiti kagawad, anakatuka iti kada sektor. Nini. Mayat sa dayta Akat, anya kampay iti tinaaramid, iti tagtagainip mo. Natala, awan matuloy nan. To be continued samat. Na. Kung naklano success sa project kan, naputad mo't gayam. Success? Depende ka na tayon, tatang. Kagawan. Na. Anya depende? Tagtagainip ngagpayso na dyan. Apay no ipaypayso tayo. Wanan niya. Mayat sa ngagpayso. Ngimtay kinunamitay. Siyak dakin authority data project? Oo naman. Iti tagtagainip. Tagtagainip apumod no. Oo man. Mabalin na pumuno na dyan tagtagainip ko. Ada kayo dakin kapanunutan. Mayat lata, amalamlam yung ni katugangak. Kat napintas niya ipaypay sumi ang natagtagainap ko. Nga iso ka no ti author. Ngam di na napanunot, asyakmat yakin tagtagainap. Ay, bala. Bayak man langan nga agbidalat na ni katugangak. Ay. Alas 12:30 pa yung matlang di tingat alaw. Ridap ko malapit. Ay. Orenton pasado alaunan. Si padagsubli ka niya barangay hall. Naimbag nga orasyo, Chairman, wino Kapitan Eman. Welcome to our barangay Balbalayang Chairman Gustilo Kayabkab. The Honorable Barangay Chairman of Nagbugsutan Barangay. Agtugaw kayo, Chairman. Excuse me, Chairman Eman. OIC Aklangan. Saan na siya ki Kapitan iyay barangay Nagbugsutan. Isumat lang nga isukap. Ay Chairman. Chairman kunak ata ad-addan sa chairman ti mayaw-awag kada kayo idikat. Wine. Tadda ngamin agko na idi kapitan ko na da. Amang kapitan ti army, kapitan ti barko, wino anya pa di ta kapitan. Iso amas na saya at wino na sayuden ti awaga chairman kadagiti barangay kapitan. Idi na palpalaba sa tawen.
Anyway, kapitan man wenno chairman, isumat lang nga iso. Sankit din. One month. Depende iti kayat na ita. Mas daaw kayo nga ta, idinaawat yu ti pakamumi, ngagbisita kami diti baranggayaw. Talaga anas daaw kami. Kat apresyaran me, kan pakaidayawan mila una iti ayat yu abumisita. Kat, apaw, amazing ti baranggayaw, Kap Eman. Masigurado na da kayo tag first prize iti competition ti clean and green and beautification contest iti pista ti Ilitayaw. Oh, nagimbagan no kasta, chairman. San man? Deserve yo. Ta nakadaldalos tinakita mi manipod pa ijay welcome art ti baranggayo Abalbalayang. Anyan. Pinabuntog ko ti taray ti lugan me manipod ijay welcome art. Gaputa na ay ayo kami ang nagbuybuya kadag ti malabsad aging gadi ti barangay Julio. Gapwanan dagiti nagagat nga opisyal ti barangay a dinanggayan dagiti constituents chairman. Kagawad tiyog? Kap? Daytay insagana tayo a pagpalamiis. Pero ariyon, ta pagin-inanan dagito'y bisita tayo. Welcome. Nay. Ay, sus! Nagtaktak kayong sapay, kapitan. Gagangay, chairman. Kas panagayat mi kada kayo. Nagpauli kami man iti kakaruyan. Apag iso dyan nalamiis at tubog na. Apaw, nay dumduma pa'y gayam ti pangsanga iliyo kada kami. Produkto mi dito yan ti prutas. Ado ti prutas dito no panawon da. Adda rambutan, lansones, saba, kunadupay. No kamote, ube, tuge, aba kun dadumapay, ay adulat ta. Ay, dayawan kayo unay ditoy. Hey, sana ko na mas daaw abalbalayang tinaganti baranggayo tanagadu asaba analapsan mi. ay, podno nga dayo itilay. Ngem saan ang makaikawa? Very proud kami kadagiti produkto mi dito'y barangay mi. Naisaad itilik kaong. Ti nanglawlaw a kabambantayan a paset ti ili tayo. Sakit. Mismo nga igit ti karyan ti sentraw. Sana problema ti danom. Wen. Danom amaysa kadagiti makuna akang runaan apuon ti biag. Ay, wen. Makunak amo dilo ti barangay Abalbalayang Kap Eman. Saludo kami kada kayo. Napintas tinamay anday ti kada sektor ti barangay. Mayat apagtuladan. Bili bakit ti kooperasyon dagiti tao ditoy. Makaala kiti idea para iginagbugsutan. Lukas ti kumamot iginagbugsutan. Nadamot kumalaban mi iti pa kontes. Ay. Nay! Chairman, nabannog kayo sa akin din na nagpagnapag na. Ay. Itay pa anak kaulilimag kayo nagtugaw dito yung abong dito yung sektor to. Saan ko Apollo sa narik na ti bannog ko iti panangipasyaryo kada kami kadagita kakapintas a sektor ti baranggayaw. Hehehe. Talagang awan mayat apa ate. Talagang awan pa ate yung chairman. Kalkalpas ti inspection kan judging maten.
Kat para iti first quarter ti competition iti barangay fiestamin to. Very good. Magkapaapal ti kooperasyon nyo dito. Ay, kat maragsakan kami iti dayta ako mintoyo, chairman. Mayat, talagang agkaramayat kay napanunod ti awagas, ti panakailungalong ti cleanliness ken beautification iti barangay. Agyaman ako na iti panangidaydayaw yo, chairman. Malabsan yun, san. Ay, san man, deserve yo launa ti maikan iti award inton piyesta ti ili tayaw. Oh, hello, lakay, anya ngay. Adda kayo, hindi tabalbalayang. Ay, wen bakit? Kasanaw, di mo't malmalpas ti nistoryaan mi kadagiti padang opisyal ti barangay. Ay sayang ta sa anak ka nakasurat. Adumot ka tinakaamamok at tagabalbalayang. Ay, wen, sapsapulin na kaniina talin. Ay. Ang among kanaw. Mhm. Gamsan ba taday, titi umuna kan maudi pa nagpasyar mi dito eh. Sumurot kantaw, hinton maminsan. Ay talaga, sumurot taktaw. Kaya't ko ang makita at ay kabakitan na senior citizen dita. Ay, wen, ni inatalin, ibagbagada, katdandan ni agsanga kasod kaya mo dito na sika. Wan, kumadrik ka tay may isa nga anak na. Taga dita pa'y barangay balbalayang tay awardi a senior citizen. Tay ngayon na ipadamag iti ang naggraduar iti ALS. Ay, wen, ison sa tayo nalabsan mi ita ije sektor to. Ay wan, sektor ton sa ti ayan na dita. Ni Manong Pidring day Ay, jay. iso aya. Wan, okay. Kaano ti panagpasyar yung manan dita balbalayang? Sumurtak tumatan. Mamuan tuwa. Doti kayat ko ang mapagsaritaan kinikap eman. Kasta pa'y pagkat agrupat kaming nga agawin. Alakit aganad kayo nga rot iti dalan, lakay. Bye. Ay, sayang agpaiso. Sa anak kit anak kasurutan. Chairman, pagpasensyaan nyo na kita, nabalinan mi nga ipabalon kada kayo, Ay, anyan. Ay, dakila pagyamanan mi atan ay. Dandanisan minto pa'y amaawitan dagiti nagduduma nga impabalon nyo, kapitan. Nakaugal yan min, timang pabalon ka dagiti bisita, iti produkto mi ditoy. Nakalalagip daytoy a panagpasyar mi, kapitan. Namnamain mi, ti panagkikita tayo manan, Chairman Gusteng. Nagpintas ijay na panan mi a barangay manang suping. Talaga mo't ang napintas si Jay a barangay. Maipakita ti kooperasyon dagiti agindag. Uwan nga ron. Kuna ni OIC, anapintas a pagtuladan day jay. Isu nga adan sa pagmimitingan may. Ambom nga men. Danda ni amin nga agindag ija barangay balbalayang kas nagkakabagyan. Kasta ka de? Wun. Ada kumarik ijay kat. No ada okasyon ni Jay. Danda ni amin akabarangayan ti maisaganaan. Ngam nam namamat. Agti tinulong da amin iti trabaho. Ada para luto, asan anas ka natangdanan. Sa balin tumutan dagiti ag-serve iti pandangan. Adan tumutan dagiti para inaw. Nagsaya atan? Wun. So kayat kumuti mapan agpasyar ijay. Pasyarik tuman dya kumare. Anya di kinunam lagay. Agpakuntis kayo matiti clean and green. Win, ada pasalip kadagiti sektor. Pinapintasan, pinadalusan. Ne.
agtutulad kayon sa ano kasta. Anya nga agtutulad. Kat kasta mo ti mararamid ka dagiti barbarangay. Ay, unmat kit di Ekat kasanaw, mang meeting ka nga raw. Awon atan ay. Di pa'y mo't simbang putdaro sa kenduming. O ay si akpay lang aging kaita. Meeting dagiti purok leader tunggal sektor. Sa mamiting tumat dagiti pumurok. Masapol ti sapasap apa nagtitinulong. Pagtitinulungan tayo, adalusan ti aglawlaw to waiting shed. Isun ti aramidin tayo a sentro ti sektor. Abay, kagawan! Kanya tayo tayo mararamid? Ne, imbag tada ka ambit. Ay, sana nga ambitinagan ko. Huwag na kitambar. Amber? Ne, nagpabunyag ka kadimanan kat daytatin na ibunyag anagan mo? Bumbonyagak ti bagbagi, kagawan. Kasta aya. Abay, anya man na nakaluk ko na iti pangbambanog yung kada kami at taga-purok tres. Adda pa kontes iti kada sektor. Iso apapintasin tayo to'y sektor tayo. Tabarang no, mangabak tayo tumot akadalusan ken kapintasan a sektor dito'y barangay tayo. Madula ay. Kontrabida kan sama na nambek. Saan mo tunay? Amber ko na yaman kanyak. Diyak kaya tinita ambit. Nagalasanagan. Sige, katada papanak. Pasensya kayo na. Sana ka makatulong, kakabasat. Papanam nga men. Inak man sa langa din tayo, karibal ko iyar armet. Anya? Ngamyay, saan kayo ito makikiktutuin? Noda umay mangireklamo kanya kanya barangay hall. Sandak to masarakan, ta sigurado at tumakyasa ka na maisinak ti ulo dayay. Sige gagawad. Nay, kapurukan. Ay, sus! Anyan, dayjay alak yan. Ita, ti barangay. Imbag, tasan ka nakatakyas akas iti imbagam ken kagawad Marina si kaalakyen. Saan nalakyan tinagan ko, Chairman? Amber tinagan ko. Amber no Amber! Mansun kan to pa'y lagi dita makitam. No, yung kayo na mo, kapitan. Ay, Chairman. Sana ko na kapitan kada chairman. Anya ti basol di sinipasipangol mo. Imbaga naman kami na nagugwapang kami siya. Pilusupo ka. Ang pasumuti kinanak. Kinarit ng kidain. Sinapasipangol ko na. Nya nga pa'y. Ita, anya, Chairman. Si Pangulin na kadimay. Chairman Gustay? Anya. Ala, tangay nasawar tayo umutan ti amin na sektor. Agselebrar tayo. Baligitin lungalong tayo. Taore ado ti kontra. Nangabak, tinasaya at agaraw. Nagpipintas matan dagiti sektor. Napagsisilpo dagiti nadalusan. Ken namulaan iti masetas iti igit ti daalan. Ala, ingkay gumatang iti pagpalamees. Agmerienda tayo. Tainton sa badaw. Adan to get together tayo. Ay, nagsaya atay, Chairman. Napintas lawo na dito pimay so at tagainap ko tatang. Pimay so babantik kinasiglat yo asigod at chairman. Pasado chairman. Kunam, chairman Doming. Awan. Chairman kay lata. San kay kuman na kumontra? Ne. Apay hakas tati kunam. Sana mabalin ata kagawad akon. Tasikan di chairman. No ngay, aglusolosak at chairman. Tagpaot kamin kun Rosa iti panagbakasyon mi iti Hawaii. Yay. Badi kayo aya. Ada kayo man ang iti chairman. Anya.
Anya raja? Aglusulusak at Chairman. Tagbayag kami kan Rosa, inja Hawaii. Ket agsubli at Chairman ni katugangak. Mabalin sa